Иртне шулды шуихинчен республикара бурнагансем сырба хусан хүделевчи кенедаваган зене азынсалардаган палық вали вадыреге бензинге буштарны. Шагыры шире шубашкарды шагыр печереген пірреміш завод тюби бызык. Иртне жыл республикаре хирарымзайын кана жібе шубашкарды пірреміш завод шагыр сутсадуна укшан пірбайне пірле фонда гужарза барас пирге келі жудуна. Шактелевбе предприятие шартме уихинче сыр ятлы шене шагыр печерме бушлана. Ана авалхи рецепта тебе хурза хадерлеща. Сыр еуында керле, мөн жүкриямалла, комбе хытланза бақырымыр, кунашка хытланза бақырымыр, а кайран вара, мүлі қаламалла, піжерзе бақырымыр да, пене тұтлы болжы. Вот вара шанда шығыр қалаға келешіре, ебермелі шығыр сұтна бұлдара піршене ассортимент сене. Малдан хамыр магазинзен дегустация вапырда, халықсы бұштарза, халықсы менгалашы, халықсы келешет пұлзасын. Ибермалла әшлеме бұшлапыр. Ваша сурский шығыр батурымырда, вараңда педе хыды халықсы келешіре. Иртне жыл республикара пурнаганзем вадырже жібенетла буханка дуянна. Кашне шығыр хагенжен ширым бусне фонд вали гужарна. Шапламайба ширим загыр бинденге бұғынна. Кыжал тебір тывады бине яғын буштарна. Укша денге сырдада хузан хүделев жекене тываганзыне халланы палықларт маузы гуреш. Пархадарлы же пызык тюбе хывнажын заводра дырыжаганзыне культура министрі Светлана Каликова, хирарымзен канажын ердюжи Наталья Николаева давдуреш. Чихастарезыне хизеп худжезен парзаха Халандарджиш. Предприятие ирдюжине Елена Бадаевна азыну медалибе числареш. Сыр ятлы шыгыр бежерме бушланыне заводра ишлегензем хабыллаза ежынна. Ман угамазем анне клазы банудорах. Вот, bizim даже окопча магана азан негалан аствап. Ибер бушларым шыгыр бежерме шаксурский рубеж атла шыгырын деву. Чундан вардан пширет пер педим бая барза. Вон дешак мемориала строитума. Укша бирин язабараш бирин заводын дешаган берги ибер калашын. Урыштва продолжить здесь. Иргымалық акции малыла бырать. Чавашенгаларым Валли, Алиса Александрова, Елена Дмитриева, Вадим Владимиров.